Tudi letos smo organizirali ta naš mini festival Zemlja brez ljudi, ki je pravzaprav posledica Evropskega konzorcija na temo sodelovanja umetnosti in znanosti. Znotraj tega konzorcija izbiramo umetnike, ki odhajajo na rezidenco v Evropsko vesoljsko agencijo in pa na Evropski južni observatorij v puščavo Atakama v Čilu. Tu je več partnerjev, 8 njih. Vsak partner pripravi svoj program. Vse skupaj pa je prezentirano seveda v okviru Ars Elektronike, ki je naš vodilni partner. Zemlja brez ljudi je namenoma provokativen naslov za to, da bi bili sposobni misliti našo usodo, se pravi usodo človeštva v neki daljši perspektivi skozi napredovanje znanosti in tehnologij danes. Vemo, da se znanost in tehnologije tudi razvijajo v eksponencialni krivulji, tako rekoč se vsak dan rojevamo v nek nov, drugačen svet in zaradi tega mislimo, da je potrebno se senzibilizirati in vzgajati družbo za te velike spremembe, zato da bi lahko aktivno participirala pri regulaciji in pri dogovorih, ki nujno morajo spremljati vse te novosti. Tema, ki smo se jo mi izbrali znotraj našega evropskega konzorcija, je astrobiologija. To je vse, kar se tiče življenja v vesolju. To se razpenja od mikrobiologije pa do načinov bivanja ljudi in zato smo povabili tudi letos različne strokovnjake, znanstvenike, raziskovalce in umetnike, ki vsak iz svojega zornega kota in skozi svoje delovanje osvetljuje to problematiko. Zato, ker imamo seveda tesno sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo, smo lahko na naš simpozij povabili vodjo Evropskega laboratorija za proučevanje življenja v vesolju. Cel program se imenuje Melissa, vodja pa je Christopher Lasser, ki je bil tudi prvi govorec danes zjutraj. My name is Christophe Lasser, I'm French. I work for the European Space Agencies and I am in charge of what we call the life support technology, which are the technology we put around the crew, the astronauts, to keep them alive. I am as well the head of the Melissa project. So, for future missions, such as Mars or even Moon, one of the challenges is, of course, to keep the astronaut alive and to provide them the oxygen, the water and the food they will need. But this represents mass which are very high. So we try to recycle absolutely everything in order to produce during the mission the oxygen, water and food. And the European project, which is devoted to this, is called Melissa, and it involves a large number of European organizations. And I'm here today to present it to the Slovenian authorities. So you have to realize that for a crew of 6 persons during 1,000 days, which is a normal Mars mission, you would need around 30 tons. So it's a huge mass, and today if we put all this on board the launcher will even not start. Yeah. So it's very necessary to recycle, and any kilo you gain is much better. So today we are working to build this system progressively, but we are doing a lot of research in the large number of European universities. We fly as well some experiments on board space station to see if it works. And we are building in our Melissa pilot plant facility in Barcelona the complete loop. Today we estimate that we should be able to reach around 70% of recycling, which is already a huge percentage of the mass we have to transport. Potem smo imeli predstavitev določenih astrobioloških raziskovanj, ki so bazirana
okrog ekstremofilov, kot jih poznamo na Zemlji. Ekstremofili so bitja, ki preživijo v radikalnih pogojih in ta radikalna pogoja imamo tudi na Zemlji. My name is Björn Huve. I'm from the Biomax project. This is the biology in Mars experiment, Biomax. And so we are aiming to find out if there is the possibility we can find some life there, and how could it look like. And the other thing is to discover the boundaries of life, right? So how far can we go as life to live under extreme conditions and still be able to live, to reproduce, to grow? Tretje predavanje od Benjamina Potieja je pravzaprav aktualiziranje človeškega preživetja v radikalnih pogojih. In zelo zanimivo je bilo poslušati, kako pravzaprav čez svojo fizično izkušnjo poskuša doumeti, kakšni so radikalni pogoji v vesolju za astronavte, čeprav sam se ne namerava udeležiti poletov. My name is Benjamin Potier. I'm a photographer, film director, and I'm also an artist researcher. I'm actually a PhD candidate in the international program of the Planetary Collegium from Plymouth University in the UK. So for me, that participation to the Earth Without Humans symposium was an opportunity to present to the public my participation to what we call extreme art expedition, as well as analog astronaut training. I went to many expeditions in the high Arctic, but I'm freshly back from an astronaut training in the Atacama Desert, which is the driest desert on Earth, and it's also an environment which is very analog to the Mars and Moon. And I joined a group of 9 people, including astronaut candidates there, up to 5,837 meters on the Ojos del Salado, which is the highest active volcano on Earth. For me to participate to that symposium is a way to explain to the public the life conditions and the similarities between those kind of extreme art expeditions and the specificities of astronaut training. V popoldanskem bloku predavanj je bilo izjemno zanimivo poslušati, kako arhitekti, se pravi skupina arhitektov iz Duneja, ki jih vodi Barbara Imhoff, razmišlja o različnih načinih bivanja v vesolju in seveda ves zelo širok spekter raziskovanj ima ta podton, da pravzaprav živimo na vesoljski ladji, vsi skupaj živimo na vesoljski ladji, ki se imenuje planet Zemlja, in da moramo še kako razmišljati o tem, kako bi to vesoljsko ladjo ohranili življenju primerno. My name is Barbara Imhoff. I'm from Vienna, Austria. I am a CEO of Liquifer Systems Group, which is an interdisciplinary company dedicated to human spaceflight, comprising a team of engineers, scientists, and architects and designers. At the festival, Earth Without Humans, I presented a lecture which was titled Getting There, Being There, Staying There, Mars, which dealt with all these parameters of how to get to Mars, how to travel in a zero-gravity environment, what are the conditions for humans to be working in this microgravity environment and to be protected from radiation. As a next step, building a first base on Mars and also creating a sustainable system for really long stays there, including a greenhouse, and building larger bases from local materials, such as using the local Martian sand for 3D printing of habitats. Ultimately, all the projects, which are very architecture and design oriented,
we develop as part of research development projects, and we also create prototypes. But ultimately, all these projects deal with spaceflight parameters such as self-sufficiency, living in minimal spaces, and closed-loop system recycling of all materials and resources, and using the local resources. And these kind of so-called spaceflight parameters are also very vital if we want to create a sustainable life on Earth, on our spaceship, as we are astronauts traveling on this spaceship for the next time. Potem smo poslušali predavanje Marka Pelhana, ki nam je poskušal osvetliti vse te poglede na planete, na katerih je možno življenje v vesolju, in predvsem to, kar je bilo zanimivo, je ta eksponencialnost v številu odkritih planetov v zadnjih 2 letih. Še pred kratkim smo imeli nekako 300 eksoplanetov na spisku, zdaj jih imamo pa že več tisoč, in seveda celotno to fenomenologijo je razlagal projekt, ki je razstavljen v kapelici, projekt se pa imenuje Somnium. I'm Marko Pelhan from Projekt Atoll Institute and the University of California in Santa Barbara, and the MIT program and Systemics Lab. And in the scope of the Earth Without Humans 2 festival, I gave a lecture on transhumanism, in which I really tried to think about what does it mean to be an Earthling in this very lonely place of the Orion Spur of our galaxy, and how far have we reached with our radio communications, basically 100 light years, around 32 parsecs altogether, so a very, very small amount of our galactic space is populated with our signals, and it made me think a lot of really what is the future of humankind in this galaxy, and of course if there are other intelligent civilizations, we think about that a lot. The calculations say there might be, the observations tell us that there's a lot of planets around other stars. Very few of those for now could harbor liquid water, very few, 20 of the 4,000 observed. And so if we look at these numbers, there might be a chance that there is life in this universe. I talked about, of course, the Drake equation and all of the conflicting issues about it. Basically, the results of the Drake equations are either zero life in the whole known universe, or around 156 million civilizations or life-bearing planets, even in our galaxy. So that's an extreme range, and I postulated that really when we talk about this kind of extreme ranges, the one place where we can actually discuss this is philosophy and the arts. Science can, of course, calculate the probabilities, which we did in scientific terms. But really, the bigger question is, of course, what does this all mean? And what does this kind of extreme range mean? Because in scientific terms, the extreme range looks like an error in a way. If the result of the same equation can be 0 or 156 million, it means that either there's something wrong with the equation, or the question that the equation is trying to answer is too complex for the equation itself. Therefore, we are in the zone of philosophy, we are in the zone of art, we are in the zone of answering unanswerable scientific questions. Zadnje predavanje znanstvenika iz NASA, Johna Jenkinsa, je bilo pravzaprav nadaljevanje tega, kar je Marko že odprl. Razložil nam je, kako naše najboljše oko usmerjeno v en zelo majhen delček vesolja, to je satelit Kepler, odkriva eksoplanete, in sama množica teh planetov
ki jo lahko zdaj obdelujemo z zelo močnimi računalniki, je zastrašujoča in seveda je skozi te številke veliko lažje misliti možne oblike življenja v vesolju, se pravi, da na Zemlji da Zemljani in Zemlja vseeno ni edino nebesno telo, na katerem obstaja življenje. No, tisto, kar je vedno zanimivo, je ta razlika med znanstvenim pristopom, znanstveniškim pristopom in umetniškim pristopom. Znanstveniški pristop je determinističen, skozi razvita orodja preštevajo in merijo pravzaprav vse te možnosti. Na drugi strani imaš umetniške projekte, ki postavljajo zelo zanimiva vprašanja in pravzaprav čez ta vprašanja je mogoče vse te podatke interpretirati na zelo različne načine. In to je tisto, kar je pravzaprav pomembno in dragoceno tudi za znanstvenike, ker zelo velikokrat nas sama orodja za opazovanje že omejujejo v temu, kar bomo kasneje interpretirali. In tukaj je ta trg teh različnih konceptualnih pristopov lahko izjemno zanimiv in ploden. Sam simpozij smo opremili z 4 razstavnimi projekti in z nekaj delavnicami, s katerimi poskušamo senzibilizirati našo publiko za vsa ta vprašanja, ki se na prvi pogled zdijo nekako eksotična, ampak vedno znova spoznavamo, kako zelo se nas tičejo in kako zelo pravzaprav lahko vsak posameznik vpliva na to, kakšna bo usoda planeta v bližnji prihodnosti. I'm Carl Yerkes. I'm here at the Earth Without Humans 2 Symposium, presenting Somnium, which is a multimodal robotic installation with sound. It's inspired by the Kepler Space Telescope, NASA's Kepler Space Telescope, which searches for exoplanets. We worked with NASA scientist John Jenkins. Kepler gathered about 4 years of light curve data for 200,000 stars just off of the Milky Way near the Cygnus constellation. And inspired by this, we adapted John Jenkins' technique for turning light curves into audio sounds. But for all 200,000 of the Kepler objects of interest, the systems that the Kepler Space Telescope investigated. We then built a robotic microscope to search and investigate a large glass disc that was etched with the Kepler field of view. We then project live what the microscope sees as it searches onto a large projection screen, which you can watch. As the robot moves, the screen moves, and while it's hard to see the disc rotate so slowly, you can see very clearly that it's moving on the projection, moving quickly because of the scale. Somnium is about light and about sound and scale, and it tries to help you contemplate what it means to be searching for these exoplanets. The revelation of the Kepler mission was that, before that, a person could argue that we are unique, the unique life in the universe, or they could argue that we're not alone and aliens are among us, and they would both be equally crazy because there was no data whatsoever. But now we know there are lots of exoplanets. There are lots of places out there that life could exist. Whether it does or not, we don't know. That's not what Kepler told us. It just told us that there were lots of places that are potentially, probably, like Earth. So that's very inspiring. We took inspiration also from the original Kepler, that is the person that the Kepler Space Telescope is named after, Johannes Kepler, who arguably wrote the first work of science fiction called Somnium. Somnium means the dream. Kepler was an astronomer, and in his day and age, it was heresy to speak the truth about
what actually is. He understood, based on a lifetime of work, that we were not the center of the universe, literally. Kepler, the space telescope, showed that more metaphorically, that we're not the center of the universe. We're probably not alone. Anyway, Johannes Kepler couched his truth of the universe. He couched his facts in this work of fiction, couching them in a dream. So as he starts, he himself is there in real time, and then he falls into a dream, and then in that dream, that's the story that's told over his work of fiction song. Moje ime je Katarina Petrović. Ja na ovom festivalu predstavljam rad koji se zove Cosmologicus ili na engleskom Cosmologicus. Što se tiče tog rada, da ga malo približim i objasnim, u pitanju je jedna celina koja je sačinjena iz dva rada. Prvi rad je generisana knjiga koja se zove Lexicon Liber Novus i ta knjiga je generisana iz jedne rečenice Borgesove pesme Two English Poems, koje je on originalno napisao na engleskom jeziku i čijem se prevođenju protivio. Ta rečenica ide We talked and you have forgotten the words. Dakle, cijela ta knjiga Lexicon Liber Novus, koja je imao skoro 4000 strana, generisana je iz tih 8 reči tog stiha. Taj algoritam funkcioniše tako da je svaka reč nepoznata i prva reč dobija broj 1, dobije svoje objašnjenje. Svaka reč u objašnjenju dobije broj, dobije svoje objašnjenje i tako dalje. Knjiga obuhvata, zapravo da bih objasnila tih 8 reči u rečenici, morala sam da objasnim 47.144 drugih reči. Ta knjiga koju možete videti na festivalu, koja je deo postavke, je na kraju meni dala jednu databazu u kojoj svaka reč ima svoj broj. I kada sam počela da radim na jednom drugom projektu koji obuhvata radio signale Jupitera koje možemo da snimimo na Zemlji, odlučila sam, zapravo bilo mi je vrlo interesantno da povežem jedan naučni metod sa jednim pseudonaučnim metodom koji se desio sa knjigom i da prevedem radio signal i radio emisije Jupitera u poeziju. Tako da ono što možete videti u postavci je knjiga i instalacija u kojoj je taj generisani tekst je projektovan u jednu crnu tečnost, odnosno vodu sa crnim tušem. I sada da bih objasnila kako se desio ovaj metod, to je kako ja prevodim taj radio signal. Radio signal ja semplam, to jest semplujem amplitudu signala. I vrednosti, numeričke vrednosti koje dobijam iz tog semplovanja su u skali knjige. Tako da bilo koju vrednost koju ja dobijem tog signala, ona ima povezanu reč. Ta generisana poezija, projektovana u crnu vodu, čini da ta svetlost teksta prodire kroz tamu, prodire kroz to crno i na neki način sliči spektrogramu kakav imamo kada analiziramo radio emisije ili bilo kakve emisije u spektru frekvencija. Sem Brane Zorman, skladatelj in intermedijski umetnik, ki se ukvarjam z radijsko in zvočno umetnostjo kot primarnim sklopom svojega delovanja. Za projekt oziroma festival, simpozij Zemlja brez ljudi. 2 sem pripravil v prostoru zvočne galeriji Sonoretum 8-kanalno zvočno inštalacijo, imenovano Electromagnetic Spectrum, ki temelji na zajemanju zvokov oziroma elektromagnetnih sevanj raznoraznih dolžin in jakosti iz vesolja. Se pravi, sem s pomočjo različnih orodij,
od starih radijskih analognih in digitalnih sprejemnikov do sofisticiranih softverskih oziroma programskih radijskih orodij, zajel in lociral raznorazne šume, pulze, gliče ter iz njih naredil neke vrste zvočno skulpturo, ki sem jo potem seveda s pomočjo svojih programskih orodij, s katerimi operiram že desetletja, vzpostavil v neko dramaturško, zvočno, večkanalno podobo, strukturo, kompozicijo, ki pa se v bistvu pravzaprav navezuje na moje prejšnjo delo, AMS Memory Trackers iz lanskega leta. Skratka, zanima me v bistvu ta spekter, ta šum, ta neznano, nevidno, neslišno, ki nas obdaja, nas prebada, radiira skozi nas, se od nas odbija in nas v bistvu s tem obdaja v nekem takem čudnem plašču oziroma v oblaku in v bistvu mi v tem primeru smo prvič neke vrste tarče teh sevanj, hkrati pa ta sevanja tudi po eni strani tako absorbiramo, kot tudi odbijamo. Smo hkrati receptor in tudi oddajnik. Ker je tema konference pravzaprav vesolje in to, kar nas obdaja, bi bilo mogoče za omeniti to, da svoja dela, svoje skladbe navezujem tudi na to neko idejo o tem, da vesolje oziroma konstelacije, zvezd, osončij vidim kot notno črtovje. In to notno črtovje mi pravzaprav služi kot dramaturški oziroma časovni tok oziroma dimenzija za kreiranje teh svojih zvočnih del. Ob razstavah, ki smo jih predstavili in ob delavnicah, ki bomo izvedli, je tukaj še nek zelo pomemben projekt, ki ga vodimo znotraj tega evropskega projekta kot prispevek Galerije Kapelica k raziskovanju astrobiologije in sicer ustvarili smo skupnost, ki se je organizirala okrog projekta, ki poskuša vzpostaviti možnosti sobivanja med rastlinami, živalmi in roboti. V tem prostoru, ki mu pravimo vivarium, so postavili prototip zelene stene, ki bo potem postavljena vertikalno na drugi strani tega zida. Zaenkrat je še horizontalna. In sicer na tej steni bomo gojili rastline, ki bodo opremljene s senzorji. Ti senzorji bodo zaznavali vlažnost in potem kasneje v razviti obliki tudi druge potrebe rastlin, jih pošiljali v računalnik, ki jih bo procesiral in naročal robotu, Pajku, Spiderbotu, da spleza do posamezne rastline ob točno določenem trenutku in to rastlino skrbi z vsem, kar potrebuje. Cela zadeva je akvaponična, se pravi, da voda ni iz pipe, ampak jo zajemamo iz akvarija. Se pravi, smo postavili nek akvarij, ki je natančen posnetek barjanskega tolmuna, v katerem živijo endemične ribe. Mimogrede, te ribe so tudi ogrožene in so same po sebi, ogrožene vrste in so same po sebi zato zanimive tudi za opazovanje, čeprav niso ravno spektakularnih velikosti. No in tisto, kar bi želeli skozi ta projekt razviti, je pravzaprav, da se ta kohabitacija, to sožitje med rastlinami, živalmi in stroji samoregulira. Tako brez pomoči človeka. S tem bi dosegli neko avtarktično platformo, ki bi bila sposobna preživeti na nekih dolgih potovanjih ali pa na nekih oddaljenih krajih brez prisotnosti človeka. To je pa ena od tem, ki se je vedno znova pojavljala skozi predavanje današnjih predavateljev.